E kubleye pi waro ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau cha pi wakha kaman be ye i Khonboo wo Mr tali ikle wa le tali kikti te tons dangi cha ki kubor ha iwi ni ijia wa Phylla namo ijia wa mrap Georgia hei wada ka wi kaman be ka wada tip pertuit kam ka Shahin ka wana Ratlam district ka Madhya Pradesh dakha ko ye ikon wa Mr tali ikle wa le tali kikti hakatu ka arpa wande tarik yong niu benai wale wei iwa Phylla to ka wi ka kti yong iti Khonboo na din ha perdi ki dor khamat namo ha perdi ki kle kat kam ki khubor wada yo dalibo ye ite Khonboo cha ka Maharaja Yeshwantrao Hospital ha indoor ha katu ka sngi Tuesday ka khubor da ongkole wa ite Khonboo to iwana Ratlam we da admit ye i cha ka neonatal intensive care unit yong ka hospital yo le ye sumar wa cha khamat pediatric surgeon uwa tip kam u Dr. Brijesh Lahoti da ong uwa iti ijia kam te khut ki ka kam kadai se falik para pagos kawaman kam wakha khon arngut tang waman idu semen hi chirup wa artali ikle narot wa iwi don hi ido kam iti ijia man i iwaduna bha we to le iwam rap Georgia we i condition yong ki Khonboo man i iwam yi ubatai iwamut yi ki u im yi ki u yap le hadu kate mpuem uplen iwo sumar ye iti Khonboo da ong da u Dr. Lahoti kat kam ki khubor wada yo iti Khonboo wadang dep kha Mr tali ikle iwi ido wali tali kikti hei wa tali ki kam waju hi haman lagi Khonboo kat wa ka wi wan ka kti da ko hajan kle we iti Khonboo Mr tali ki kelong snam hei por wale scanning ki doctor da ong ki wakiti ki Khonboo to ki kha arngut namo ki twins tangwa mem utip ne boy perkhat ki wo man ki kamte Neiliang u Dr. Navet Qureshi uwato ha special newborn care unit yong ka hospital da ong uwa iti Khonboo haka stage wa ye i u im ye i u yaple wekat hado wapan mi ya kani ka khubor iti Khonboo hapo ipat iyo ki doctor kat wa yakabe yong iti Khonboo wan da bo ki yaka Ratlam hospital tedu kini don hi khuble chibon yachem wan i haki khubor wadawan